برای ما از فستیواله اوکو ام فلکلوری خونی شاگنج خوب دی نسبت هندی تشتم فلکلوری حتی نکاتی برزه کردنش کد وی وقتی دا کار پناه تکرد و مثال دستاره جونیا ماشکه افتشان ما نوی زمانی اجماع آبادی کردن کو جهله ما فلکلوری خوب ناس تواش کو هر ملت فلکلوری خوب و کرجی الحمدلله دا برام فلکلوری خوب یه دولمنده أنا فيستافالا فلكلوريا أزول في فيستافالا بشكدور بويم إجبار مشكة مشك تشتكي كردوارية يجبو بابا بيرد معماي تبت هر مرف سرفي كرتوري مينيتن مشكو في دوري جبير نكتن My name is Juliette, I'm 30 years old, I come from Brussels and I come to the Petit Rien more or less once a week just, you know, to check and I don't have like a really specific thing to buy but I come and sometimes I find something and why I come here because I only buy second-hand things. Normally I don't come here, but my mom, she likes to visit here and today I came with her and she bought this, I think it's for the sauce. It's a gravy boat and this is for her tea. And yeah, she likes to come here almost every day after her work. So I just came with her to accompany her and she likes to look around because there's a lot of things to buy. Wer richtig Karneval feiern will, sollte das in Köln feiern. Ja, Köln oder Düsseldorf, aber Köln ist immer besser. Köln, die Atmosphäre ist gut, die Leute sind gut, Köln ist fantastisch. Alle, die noch nicht hier waren, einmal nach Köln kommen. Aufgezogen, ja. Die Pockets, immer. الصيمان عبدي خلقا خان جيما امشي عنا كرنەڤاڵی القنمال باطاخو هوالا ومياتنا امشي كلتوري خواجي اي زديا اي كرداري بيشاني عم بدنيا خشيو ام قلقي كيف خوش المشي الفيدري عم هذا